Tukuy masikuna imashina jata kanahu pangichi tukuykuna jata aliguma kashpaka may alipachami kapankichi. Runa llaktakunapak kawsaymanta kikinkunata yanapak Rafael Pérez Angrango kapani. Kunanmi kay cercado llaktapi kanajupanchik. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Soy Rafael Pérez Antrango. Estamos en la comunidad El Cercado, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, para el Ecuador, para el mundo. Shinakaspaka, Ali Shamshikapaichi, Ali Rikuspa, Kai Rikuikunapi, Pactaya, Katinajupacho. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que nos pasemos juntos a ver todo lo que ofrece la comunidad El Cercado. Paipachapi, Charishpa Canajupanchi, Mashi Pedro Fernández Mashigota. Runa Yaktakunapa, Kausai, Manta, Rikuchi, Antaman, Ali Shamuskau Kapaimashi. Paimashi, Kaiman Kumbashkamanda, Kaipi Cercado Yaktapi Kapanchi, Kush Kapanchi, Kikinguna Kumbashkamanda. Kai Cercado Yaktapi, Runa Kunapa Kausai. Yukanchi kikin kichwa rimay kay chura huykuna kay kashinchi espachukati hupang nacho chingari hupang masigo kichwa rimaypi ashaguta chingarta pachakana chingari nishnapa wamrakunami ashata yapalla castellanopi mishimpri pachamanda tukimi kay kichwata chan ñukayani 99% mi kay kichwakuna kanchi más bien bilingüe coordinado nish sa tukuyllata kaypi kichwata rimancha castellanta rimancha chay ventajata charinchi pero lo único ni junchi kichwata nunca mana kunganachu kanchi nish runa kawsaypi nishpa ashaguta wakinbika interculturalidad kaymanta wakinbika interacción cultural ni pancha chaykunamanta ashaguta wakinbika ashala na tanto cambio asha cambio kuindashnami ashata debilitarish kan warmikunapipish ñana wakinbika anakuwa kan kuytsakunapiqa chay ashaguta vilispa katimun pero ishnapish kaypika tukuy kichwakuna runakuna kanchik chayta rimapanchik shinallata rikupanchik ashaguta como kay kichwa llaqta kaymanta kichwata maymanta fortalecena nispa rimashpa shamupashkanchik chayka kaytaka maymanta katinakapanchik sin embargo bueno si llaqkana kashkachu kan waki asha ima asha medio manachu taytakuna nipan imacharipish o manachu familiakuna nipan imacharipa chayka chaymanta achala no sé ni 1% imapi medio ashata medio cambiarishnankuna tiapanga chaymantaka tukuylla kay kichwa runakunallata kapanchimas pucho kankapa imay tata karapankiman tukuylla wamrakunama kuytsakunaman ñukanchik runakunapa yachay kawsay yuyaykunapas ama chingaripachu nishpaka ñukamantaka tukuykunaman tukuy viajukunaman rikuqkunaman runakuna kashu historiata charinchik sapita charinchik tiempo de invasión de subsiskegan ñukanchipa mayorkuna abuelokuna shinallata coloniapipas tiempo de coloniapi kashkanchik tiempo de repúblicapi kanchik maymanta marginadokuna kashkanchik cercadokunaka ashaguta tiempo de wasipungupi tiempo de coloniapi tiempo de feudalismopi ashaguta más bien lado yashpa llukshimushka nishpa villachinchika chaymantami kaypika cercado kanchik chayka chaymantallata kay cercado sapitaka mana kungana kanchik rimaruna kanchik runa kawsaytaka shinchachina kanchik kichwata rimana kanchik ima profesionalkuna tukushun imapas tukurinka pero maypi kashpi runakunallatami rikana kanchik kichwapitapi ñukanchikpuraka rimana kanchik mishukunawan castellanopi ali rimana kanchik inglestapas tukuy ali yachakushpa rimashpa ali kanchikma piwanpish maypipash ama manchashpa rimankapamas Paychani masigo kay rimariyukunata paktachina hupashkamanta pay shungulla Shinapacha masiyukuna Masi Pedro Fernándezwan rimarishpa kana hupashkanchikmi ari shina kay mashina maki ruraykunata rikushpa katigripanchik vamos a conocer las comuneras del cercado cómo la he hecho en cuanto de las manillas ari shina somak awashka kuyaylla awashka ukuna rikuripan masigo imashnalla allillachukapanki ari shinallata churajuna ukuna ari kaypi ashtawan chumpi ukuna cinta ukuna imakapan imashnalla masigo imakutata rikuchijupanki tayta José Manuel waninanku ñuka kaypika rikuchikpani chumbiqa ima cintaqa ima
cinta de colores de coqueado, imagina, y manillago, imagina, china o imagina, pues toqué, ahí, con ahí, Ari Guayyaco, Nacho. es. Esa misma que canchi, somos canchi, ricuchingata, publicoma, y se nos yata, mi canchi cercado, pi, trabajanchi, pero nadie correnchi, maybe. Chay kashkamantami kaykuna por medio de kikin imasakaypi tapuchikupanki chayka mayqa rikunakuna rikupanga y imawkunmanta charinchik kaypi famosa señoritakunapish paykunaqa trabajota rikuchinakun y shina kaypi ñukanchikpak llaktata ñukanchikpak kay llankaykunata gentekunaman hatunata kayta richimushkanchik kay ñukanchikpak shuyushkakunata chaymantami kaypi kay 24 de diciembreta kay cercado Quichua llaqtapi kay feriaduta shinanakupanchik. Chinapacha shukta masiyukunapash kay llaqtakuman shamupachun. Imagutata nipanki ima masiyu. Ñukaqa imata nisha kayman ashtawankacha kari convidayta shinani tukuylla maypimi rikunajunchik maypimi kaykunata munakuna gustakuna tiyapanka runa warmikuna nisha warmikuna paykunapish tukuytami kay ñukanchikpa trabajokutaqa apanata yachapan chaymantami nishakukunatapish nipani porque paykunapish rantin imashpami paykunaqa rantin kaykunataqa rantin ñukanchik madriukunata wankurinkapak nishpa wakin nishakunaqa todavía ocupadora kanakashka wawakunata todavía mayturami kashka shinakukunapami chumbikunata sintakunata apan chayka ñukamantaka tukuylla kaypi mayqa rikunakukkunaqa buena voluntadta churashpa ñukanchikkunatapish kaypi maski imakupillapash gastukuta shinashpa maski katishpa allkataman nishpa convidapani. Yupaychani masiyu kutin shukta punllakunapipish kashanllata riksichishpa allkapankima. Ari masiku shuk punllakunapash kay kikin achkari maski kashna uyachik antawkunata kikin kaykuman shamupashkanki yapaychapani shunkumanta. Ari chayshinami masi José Manuel Wandenanguwan rimarishpa kanakupashkanchik. Kunanqa rikushpa ashtawan katipashun imallami tiyapan. Ari kaypi rikupanchikpash imashina kay maki awaytapash rikuchipan ari sumaqlla kay cinta nishkakunata kayshina awaykunata yachankunakapan. Sigamos observando los comuneras y las comuneras del cercado cómo le hacen este trabajo. Chinapacha kaypi maki watanawkuna shukta huyaylla rurashkakunami rikurihupan. Imashinalla kaykukunata rikuchishpa kapanki. Alichishi masiku kaypi ñuka pa trabajo pulsera artesanía ukunata shinashpa kapani chayka kaykukunapi kapan telar awashkakukuna kaykukunapish telar awashkakuna kaykukuna maki watashkakukuna y kaykukuna shinallata mullkukunapi llukshipan kay telargopi trabajapanchik shinapanchiklla tukuy munashka letrakukunata imasha forma letrakukunatapish trabajapanchiklla chayka pedidokunata yawpika llashakllapi asha llakupipash entregapanchiklla trabajapanchiklla nishpa nipani chay kashkamanta kay cercado llaktapi kay manilla hawa trabajadorkunata ashtawankari visitamushpa ali kapanman nishpa mañita churapani invitapani tukuy maypi uyakukunata. Tukuylla kuyashka masiyukuna kikinkunata yupaychapanchik ñukanchikwan paktalla kapashkamanta. Runa llaktakunapak kawsaymanta rikuchik yanapak Rafael Pérez Anrango kapani ari kay rikuchimanta ña ancho ripani. Amigos, amigas, queremos agradecer por haber acompañado en esta demostración de feria en la comunidad El Cercado.
Bueno, nos despedimos. Quien les habla tras de TV por la vivencia de las comunidades, Rafael Pérez Angrango. Que pase muy bien. Hasta otro día.